Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Balô, dá! Dem baş şopînerên podcastakî roj baş guhdarên ezîz ê bername binergehê. Weke ku dizanin di bîst û pêncê vê sibatê de bûyerek gelek girîng ku jiyana me hemûya tehdît dike qewimê. Ew guher jî herba di nava Rûs û Ukraynayê de ye. Gotineke dinê Putin hema bêjin dest danî ser Ukraynayê. Weke redkarê wijdanî ku bi Tirkî jê re dibêjin wijdanê red kesekî wiha ez li hemberî van bûyera bi hewldaneke zelal disekinim. Li gorî bîr û baweriyê min divê hemû însanê xwedî wijdan li hemberî şer û pêvçûnê derên li sedema nenêrên kî bi heqe kî ne bi heqe gava ku şer dest pê dike gava ku însan têne kuştin êdî ev sedem ne sedemên ku em ê li ser wan bi hûrgulî bisekinin. Ev sedem mana xwe wateya xwe hunda kirine. Li şûna wê de kuştin, dagirkerî û talankirî dest pê dike. Ji xwe ku çek teqiyan êdî konjektûr jî, pêvajoz jî, sedem jî diguherin bela teqandina çeka û weke encamên wê kuştin û mirîn asteke dinê ye. Kuştin û mirên ne girêdayî sedema ye. Bela ku kuştin û mirîn dawiya jiyanê ye. Jê pê ve tiştek nîne. Ku mirîn hebe em ê çawa li sedema binêrin? Em ê çawa li sedema binêrin û bêjin wela ev kuştin û ev mirîn bi heqe? Na. Hezar carî na. Ciyê ku lê kuştin hebe li wir mirovatî pêşî tê kuştin. Li wir evîn pêşî tê kuştin. Li wir însaniyetî pêşî tê kuştin. Werhasıl li wir di vê jiyanê de tiştê xweşik ku meriv jê hez dike hemû bi derbekê ve têne kuştin. Kuştin dawiya jiyanê ye. û weke ku hûn jî baş dizanin. Jiyan fersendeke yekemîn e. Ji bo jiyanê fersendeke meyî duyemîn tune ye. Em nikarin bêjin pardon ka ez ê ji nû ve dest pê bikim ku meriv bimre dimire. Dawiya her tiştî ye. Hingiya qîmeta sedema, qîmeta ihtilafa, qîmeta heqbûnê, neheqbûnê namîne. Loma sedem çi dibe bila bibe? İnsanê xwedî wijdan, însanê xwedî rehm, însanê ku ji însan hez dike demil dest pêşî li hemberî şer û pêvçûnê dertê. Daxwaziya hîrî girîng û bê alternatîv di vir de rawestandina şer e. Divê şer bê sekinandin. Ku şer neyê sekinandin? Em çi biaxivin bila em biaxivin? Em çi di guncavê de bêjin bila bêjin mana wan li hemberî mirinê tenê makasîne. Makasîn. Loma divê behsê de jî ez nabêjim Rûs bi heqe ya ji bê heqe. Ez nabêjim Ukrayna bi heqe ya bê heqe. Dibe ku beriya vî şerî, dibe ku di nava ihtilafê hev de hinek bi heq bin, hinek bê heq bin jî. û bi rastî jî wiha ye. Lê ku yekî van ihtilafê xwe bi şer pevçûn û bi şiddetê rabe çareser bike, demildest, bêşik ê neheq, ê zalim û ê bêedil ew e. Kî biryara şer bide? Sedemê wîn bi heq, bi adîl, bi wijdan namîne li holê. Bela ku şer bi xwe li hemberî van têgeha ye. Loma divê şerî de jî divê ku em hewla xwe bidin wan kesê ku xwe diparêzin. Di şer de tevgera hêrî meşrû ê ku xwe diparêzin. Ne êrîşa dagerkeran e, ne êrîşa zaliman e. Ji xwe ku yek rabe tevlî artêşa xwe bişeqîtîne nava axa
ولاتکی دن و بخوازه ریوبریا وی ولاتی روخینه دوی تفکره ده دوی کرنه ده حق نینه اف کرن بخواه نحقیه که وكاكو وينج دزانن هل بت إنسان ده هر مسألة ده هفناكن هل بت نوا إنسان ده اختلاف جهتبن وهل بت إنسان دويكو وان اختلاف يخو چار سربكن ليش بوه وكا alternatif جبو چار نوسيه شر نا ستمكه دورده دويكو إنسان رونين بآلكاريا ديالوغا بخبردانه او اختلاف يخو چار سربكن جبه بوه تره که انسانیتی تنه شر نکاره که انسانایه بله ایکو شرط کن انسانن لی کشتنا یکی دنه انسان ناکه انسان انسانیتی دردخه و دیروکا دنیای جی دیروکا انسانیتا دنیای جی وی تشتی دست نشاند که کو ام بشر نبونه انسان ام باشتیه با آرامیه بونه انسان ایکو مکریه انسان آشتیه آرامیه حضوره قبول کرنا وان کسی دنیه شر جواکه گرمید که شر چتکی وهایه کو وجدان مرف قشاد کره شر تشتكي وهايكو وككو يك ورا جرمي ما بكيرا وهيدي جگوشت ما بشقتينه شر أبا مرن أبا خدا قراف يعني كتبه والله شرين بحق هنا شرين بحق چاوية كو يكي داگر کر یکی کو ایریش کر وره بسر مالا تده بگره و تخواه بپارزی ته برگریا خو بکی دوی شری ده پوزیونات بحقه لیکو ترابی تبخواه جبو مافی خواه و او مافی حقیقی بین او مافی بحق بین جیت بریارا شر بدی اف تفگراته اف بریاراته بحقه بلاكو شر نحقك يعني بيشتي مرن هبا حق الهولي دمينن نامين مخابن چاندا دنياي ايدولوجي بيرو باوري وانتشتا دقلك واراده وكت تشتكي قديم دست نشان دكن اف نيرين چوته اف نيرين يكا حقيقي و اجعالي مروفاتي جي ev nêrîn nayên parastin. Loma divê ku em hemû bi hev re bi dengekî bilin olan bidin ku ne tenê em li hemberî şerê û Rûs û Ukraynayê ne. Li vê dinyayê li Kurd dibe bila bibe em li hemberî hemû şeran e. Nexwasin di qirnê bîst û yekê de ev tişt nayê qebûl kirin. Şer nayê qebûl kirin. Bara ku navgînê şer حوقا بيكتنكو دوی شريده تعلقاكو اف دنياش سري حياة بني خراب بهبه يعني نتني او كسيكو بقرقاها فقرتنا جيراني وان والحاصل سر في دنيا تقاس انسانيكو دجين شر جيانا وان قشا تهديدك بوتانسيلا نافجينين شر توپ فوزه نوکلیر بمبانه قوتا وان وكاكو علم جد بيجا صدو بينجي جاري كارل في دنيايج بني و امحابك كفر سر كفر نهيلة اكو تهديدك وحا حبا مترسيك وحا حبا كي كاره شر بپارزه كي كاره شر الچبكاخه تخوازي بحق تخوازي بحق لوما ام كرد ايكوش دستي الشر وكشتني قلق ازيات كشاندنا افنتف دي بريا حركسي اولام بده سري خراكه دستي خو بلينكه وبيجه ام شر پفجون داگر کرن قبول ناكن آرشي و آستنگي و اختلافي و چه ببه بلا ببه آها رونين وان استنگی خوب آخافتنه به دیالوگا چاره سر بکن ما في کسی تنه کو فتیلات دنیای بکشینه ما في کسی تنه کو بمبای کتی خبینه دنیای و دنیای بتقینه اف مترسی هیه ام خوان نخابینن دبکو اف دنیا دیسا آگر بکوه دبکو
ناوان وان هزاده شرکی سویمین یه دنیایش داره اف احتمال جهه و اف دهشتك مزنه يعني کسی کو به دست خواه مالا خواه گنده خواه باجار خواه ناخوازه بشوتینه دوید دمل دست لهم بری شر داره دوید دمل دست بیجه شر نهای قبول کرن شر نهای قبول کرن شر نهای قبول کرن شر وکه تفگرد اساسی خود لدیجی مرواتیه انسانیتیه لدیجی هر تشتیه خاطره پودکست کردی قصه دیگه جی podcastkurdی.com و همو پلاتفورمین پودکستان هندکارن لمه گفتار بکن